abusa from chache wo bibia mode hye wo jam controversial ni ene ekasa no ya na musi nipa pekasa mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwowa searching ebusuafo omo no omo anu demi no omo suma ma ojam kire se NDC fo abopa se wonche no omo reason ne senya ojam de abeto dwa se 2024 abra ye ba beto aba no NDC fo ekobo Kumawood actors na actress no epa se won kasa mfama NDC won tun futuro egu Ghana fo ani na omo nsa sotu minimu a omo be salte omo out ojam kire se NDC abaye ko 2 years ohun hwe according to ono no na me sure se bi mo de omo ehu bibi ojam si ohun hwe ode ne sembe tu dwa no NDC force won koche no abusa from chache wo bibia mode hye wo jam controversial ni ene ekasa no ya na musi nipa pekasa ni nipa ne pekasa wo kwase buo eya NDC fo nyina asafo Jesu obachimatum ya wo mapnane muni kumase for presenters ni bia pnane asafo Jesu yen kwachimintum asafo Jesu ni baabi a meko me nanim ni bi machi ni bi ba me ntam nipa desani mu me kwasea ni obi enu obi abebu me kwasea biada wo betwa so aba me obi abebu me kwasea biara wo be wadwo se menya wo hwe na wo taa me kra no wo betwa so aba asafoje me pacha wo medi wo yire asafoje me pacha makasa atia wo NDC asafoje me pacha edi enti na wo se ye mechime emfa me ntum chime asafoje chime fa me tum na mingu na montrase asafoje trase ne didi asafoje unsa wo ye kwase buo pa asafoje unsa wo ye kwase buo pa se NDC mu opposition na asafoje wo ne matrase ene makasa se wo jamwe yi kabi ma NDC woni mi twa picture de koma mahama nyina 24/7 mini wudi nkomo ya matra Japa TV mu opposition makasa mamo amo bia hu se ampa Japa TV de ojam de NDC no kasama no se mo anya bibia mo safoje so anya bibia mo wase a wo se jame abobo mkro no woni matrase ana me no wansensa pipa ni ntia na ana se bia so man charge wanyi gusikari ntia na asafoje so wo se mo ne me entrance ni di mom en kan kire me se min kumi huma NDC me hu se ampa adwempa dondramani mahama adwempa pa woni trim enti oba se bia so nse bia nyado ye be fiiri mi maginem asafoje 24/7 mu opposition me frɛ wa wo fa tambia me frɛ asafoje se bia so ubutu wo yere so kra na me frɛ wa asafoje wo fa wo ba pa wa wie ya me kumi ho eye adwuma etre Japa TV ye adwuma ma NDC no afida asafoje wo ba pa wa wie no a ye di position ma wo no me frɛ wa wo fa mo ba afoforo no ana wo sende me 10 million asafoje me sra wo me pa wo chewo sa semwe na abegina so akwache matum ana abra wo di magina ho aye campaign ma NDC aba me ba wo ba power mo frɛ wa asafoje wo mfa me frɛ wa wo mfa sa wo ba bua me nti ana me ba bia wie school no abema scholarship nti me frɛ wa wo mfa eno na me kokan e no eno na me kokan asafoje wo bopa amma se bia so pa no amo boy no kran se ye be chime kran no mani ka ho mani eka ho mani a wayi sika ma me da eka ho disam kumi to twene sasa foje ma ya adwuma ma wo woni matrase aka ye twa mu picture wonu mo sem wo me ho ya ma obi anim sese bia so NDC die ye nyimi mu na ma ye campaign amama ba wo ba na me fra wa won fa me koka woni me hu nipa bi aye wan o dam de me hwehwe nya hwehwe na wo asafoje ni me hwehwe enya hwehwe na
Opa from police station here from Ntumeko. Opa baby asafo je oba from bia meba am wakume. Ti wukumi wie na odi mitum wie. Na asafo je woni wo mo mbo opo no edidi a ede na obenya. Anase bi wunna a ede na mbenya. Ede wo ho yen kanu mu o. Ya na ndisi for dru baby am wura fi mo pa. Ya dai mo ma se me wura fi mo ho. Enipa amanfo so didi. Mo bo amanfo didi. Asafo je me pacha woni mi hia oni men trasen kada empa me chosa minya mu opposition me nka bi man dizi maka bia mamu awie ama manya ho tan na ma papa wa wie na me frɛ wa na wonfa na adwuma no wo de hye me nsa no se menya ma ya awie me frɛ wa wonfa eno ho no ye nkwache me eno ho no ye nkobom ya na me de ojam de me hwehwɛ nhwɛ na tesafo gye se ma ya adwuma ma wo se wo de ma trasa ka se menya adwuma ma wo na ma ya amaw say ya wo bedi dia man bia di ntia na se bia so adwuma no maba power nti mo behwa mi nti no ene de enkokum ojam me ho hi pa minim da wo obia na obi mi kwasea mo nka hu se Lawrence obeye bi owoi atames obeye bi ti se mo hya asafo agya achi ma ya adwuma ma no na asafo agya mu ntumi so nyansa hu adwene enam se mo gimi amu nimu nyansa nti no mo beka cha asafo agya uyu ojam ampa ya ba power eti hwe ojam no mutimi nyanyansa sem bia nka nja asafo agya mo gina na chi se wo mecheme emfa mentum asafo agya mi busa no medina tem kwase bu a wogu mi na meka ho asem adwuma one me ye na meka ho asem gina na chi na meka ho asem ene de mutimi nsu nyansa nka se wo yusu akora no enti hwe no ene de mokɔboa no amna be chema tum ana mokɔboa no amna abobome asafo agya mi nkɔ ba bia na emped e obabrum so obi ye okatatwi ayi akwa wo ye adwuma ma ona se obi ye adwuma ma ona fa na ayi na nim fifire di ana se na adwuma wo ye ma no wo fa da katua di a eja wo soro no ehwe wo Ghana fo ebi bi edipa poni na ese bi hwe me ho ye woni pa ho dadulumba kan si ene osere kwa ye no ye na osere kwa ye no ti se pa mo ne asafoje pa mo ne asafoje boy say ya nchimi ntum no se bu hwe sa nyansa na nka mo ka asafoje ko ne ko hwe ojamu a anka ni ye kume ana asasi ye bome ana me ko dem da wo trans didi a nyansa be na wo bedu mre bi no na wo soso no wawu eti mun kancha asafoje mo amu ne asafoje na ntie no mun kancha no na mun nya se wo omabome wo machimi ntum mo bo me ho po no amfa so bia ni so maya adwuma ma wo oni matrasa ka adwuma se maya ma wo ama adwuma na wie eno nti no wo ba behwe me no wo ba betwa me kanja na se wo behwe me no eno no eye prison da eno so ye kire mo nkoso no mo ncheche why mo nkoso no mo ncheche na Ghana movement na ye kono na Ghana fo ani da wo asafo gyi me ma wo fa me fifire ni da asempa da me katro me ma wo fa me fifire ni da osoro ehwo obi no bitima bu mi kwasea afa ne ho adie never obi ni ho bitima bu mi kwasea afa ne ho adie na ojam be pese be ka kira wo say His Excellency John Dramani Mahama o share eye entertainment industry ni bo but enye individuals wan ka say mesese edu me ba me ni say bobo wayo si me ba me ni say che wa me ba me ni say ojam me ba me ni say dabi also be ma entertainment industry na jane nan so na mo bi sa mo say entertainment industry no John Dramani Mahama ba eko 2 years so e jane nan so His Excellency John Dramani Mahama from 2012 to 2016 movie industry na collapse no NDC na collapse no mo amutimi dia dance because light na de hwe mu sini it is a light ni wa mo yesini na yento John Dramani Mahama no collapse mu adwuma and at 2024 Okachire Ghana say was short memory including mo Kumawood actors na actress no Okachire mo still mo ante for na mokoto aba edema no omo be share mo se mo campaign mo no mo ba omo be share mo afuno mo ma na mokoto aba de mo omo aba o is getting to 2 years mu hu hwe John Dramani Mahama wan show bia bo nurses teachers and akuafo gina simpi so eso mo bo se me John Dramani Mahama me ba me be share mo afuno mo no teachers de bia wo so nurses anu dem koko pharmacy de wonka
almost Ghana ha and a pie where you breathe because the boss John Dramani Mahama this robono. When Timmy and for failing, and an anado, the price no jar or 3,001, the class about I bet it's about 2,500 or say. In entertainment industry for no. Yen yaho church ya Ghana ha no. Lights, taxes I did as you into fuel prices are cost lorry fare after are cost John Dramani Mahama, boss or this share and say coming second coming. Obey Ghana said Dubai, and you who should jam. And the command to na per baby tina. I answer just end this for so of you will call me and John Dramani Mahama to Regina Simpieso. I capture his John the former president now Don Kufuado. Say it is about the economy stupid. Whilst another your penny as no. Sam George as a fool what than catching another say or you're stupid. In fact, or you're the most useless president awagba we are seeing now. Yaya ne she konto ekotena Accra FM say nanado efu plane na onya plane crash na nanado wu president o owa ya ne she and then ukoka sa na se wa no pape na ndisi fo a edwa ato omo list so ahwe bia wote na omo abecho omo chechi because omo promises omo promising no emu ba kumpo no omo afofele nti no chedo omo becho nti ojam so wanye di ampe bia antena no wanye din a the NDC for the be yawo no wo don sa kan wo to abeka say bi we agya wo nan so na ye agya nan so